ngasi haugadaba assembly session gi mawina just akoi pung khara gi mamangda Manipur gi CM na resign to bose sai is any political game ubra kamai we si poche ai kamai jage ko assembly me gi de 3 matung da pham gi be assembly sing se sotan assembly ngatne ba karam ngangan gi de ba kai gumba akoina no confidence motion kauta de ko speaker sina assembly house da phajana matam pi de yaroi ba phajana pi ni matam pi da so ya yaroi ba maramdi vote tawdring ai da no confidence motion je kai to bai kauri no kari gi pendri no every member se right phajana phangane ado ai wakhan de no confidence motion je mana ngam da bai wana tana BJP lengak ta prime minister da Amit Shah da N Biren Singh da magi ngasai team ma lai se sigi home ministry ne akhoi state ki chief minister ne aduga ngasai security advisor ne chief secretary hana oiram basine makhoi ki team ma lai sida floor of the house ta moi hullaga ngang mo se masigi kano ke hani ko recorded event ma yam chaw ba mong na sakhi do jiri event adu ada adagi su gi matang da pugat ki ba kaim tongam dre hana yam openly ulak da 3-4 hours 5 hours en chang so 12 hours en chang matam bi da ya da condition la ne adugi matam du di ngasai gi last N Biren Singh jina as a leader of the house mase koi Karnataka gi Yedurappa resign mana Yedurappa gi matakta no confidence motion to ka na yam clear cut live telecast pa wo we ji ko mayam ji loina ngang loi kan da chief minister jina ngang matung da vote of confidence pi doi ne ba the vote to da amu fail oi ta di madu ngasai gi tamo hai bi dumaina yam post ta da ba ngasai national level da adagi ngasai gi kaya ni ko ngasai hai ba war crime gi pot mayam ga se yamna automatically documented Oikhidouba Mawong leibani da mase Touhandanaba phonara ga tawgi bane na ai mi yeng da di sumai uyi ko